Kitabu cha Maira mlyango wa gana mwenga 52 mstari wa kwanza hadi wa 18. Hewe Bwana kumbukire Daudi na tabu zosini arizozipata kukira zho arizhomwapira Bwana, zho arizhomwapira ye mwenye nguvu zosi wa Jakobu. Sindangira nyumbani mwangu hedu kulala kitandani mwangu, sindakubali kulala usingizi hedu kukunukira muhaka nindiho mpatira hatu Bwana, nindiho mpatira makalo ye mwenye nguvu zosi wa Jakobu. Fwasikira habari zaro sanduku furiho kala efurahta gonya fuchenda ripata kaiza minda ya Jarimu. Haya hindeni kaiza makaloge, hindeni fukaabudu kwenye kihiche cha kuikira magulu. Rungarara hewe Bwana na udze wangire hatuho hakuoya. Uwe hamwenga naro sanduku ririro ni muvano wa nguvuzo. Alombia kwako na mavikwe hachi, aminifaa kwako na mapige njerejere za fahiro. Kwa utua Daudi mhumikio, usimuhakale ye mmagirwa mafuha wa kwako. Bwana wampigira Daudi hatira uhaukika, hati ambaro lazima aruse. Nindaika mumwenga wa kijazicho mwenye kaiza kihicho cha enzi. Anaoma kibira kilagane changu na kutuwa malagizo nindigo afundisha. Ana ao nao mandake lesira kihicho cha enzi kare na kare. Mana Bwana adza utsagula Sayuni, adza henda ukale makadoga kwakwe. Haha ndiho hatu hangu hakuoya kare na kare. Nakala haha mana nidzahenza. Ndauhasa jomu Sayuni kwa kuupa mahitaji ga kwakwe. Ndatosheza na chakurya masikini ya kwakwe. Ndaavika wokolwi alombia kwakwe. Aminifua kwakwe mandashangilia jomu. Haho nindangeza wadimi wa lukolo lwa Daudi na kuikataa kwa utuwa mwagira mafuha wangu. Nindaavikae bumadhuiye elaiye nindamvika nguma ya kitawali.